Katakyie live worship. Hallelujah. Hallelujah. Katakyie live worship. Hallelujah. Hallelujah. Osai Yesu Kristo ani nyume nyina ya ngwangwa na no pai. Dansi ya feri nyankopon tetekasu nyankopon waye biafu nyankopon no. Die ni nyume nyina ya ngwangwano na no pene ya di asidani ya ye nkamfu tuntum peja na de mano sanse ya na adom na humo bro. Ena wama yenso ya sebi ya nanka yense ya mfata ya nanka busye ye tujune ya nanka jese yesu nimfa suobiano onu odoma nkuma chedi ampo tetekasu nyankopono wa shayenso manano pesa seseleshi ya kaya dia ya ni seseleshi ya kaya dia eni ya dia asidani ya ye nkamfu tuntum ni mpeja na de mano nano pai
me sorry no pose na me ba rich mo sorry no bebo me punu mu ozo so nana isa selection kamyon me sorry free me paso na matome na matome nza na ma hweze me hwini ye adwuma ma hweze me ni mani ye adwuma afei na me chese me hihi mo me de me nsa bom ye ma me hu se komode me a me firi a me kwa feri community canteen kwa kodidie no dia na me hu se yes full selection coming enti me badwamra so wo no wo ize no na no saba ya wagwa kwanyim no yi onu so hu se dabi abaya na frɛ na no papa no waka kire ne se e baby ezi abofra na du no wanya 7 months oh jesus ewurade ne hene Katakyie live worship. Ewurade ayeni. Ewurade tia se na no pay onu jamra no wase die minister justice wase die wo ho oh jesus enti abaya no frɛ ni se kim na oto ne nan no hu se yes sa me ba no so wo sha abaya ne yem no onu so fu selection kan mu nyina eni na no pay yem pagya yensan kase wo twedi ampo nyankopɔ wo ye bia ma ye no adasa wo ya de dia bia ma adasa nyina no papa na no pay da wasio aye bia fu ye da wase twenchen ku nyankopɔ ye da wase dansia feri nyankopɔ na no pay da wase titika su nyankopɔ na no pay da wase eye wona wututu katua katetia banka bafo kanfo free kanfo kofie kodi kanfo me kanfo uza na no pay woni agenkɔ no na no pay woni ahimu hino no na no pay woni ewura mawura ye chiri wani ye chiri obotan kesiye ye chiri wani ye chiri obotan kesiye esanse de waye no buru ya adwene ye ntias yeso enti ba bia wonsu wo bia no ye mfa seda ma wo twedi ampo nyankopon no na no pai se wo hwe yo live on Facebook ye Katakyie live wo hwe yo YouTube no so ye katakyiefm TV afi so bra TikTok zesie na ni me interact ye Sherib na Danquah Sherib na Danquah CHERIB now the nana Danquah na so me pacho Danquah na ye QUAH ni bia na bra TikTok zesie ni nkita ho so ni ensore wodoma nkwa nyankopon sanse de waye na bro adwene ntias yesu Katakyie live worship. Ewurade ayeni. ano pay CK for sisi brawai wo no we electrician na wutie na no pay wo pay electrical appliances bia wo pesa wo ye fie bi ye de contract bia sha won sa wo electrician ye de contract sha won sa na no pay na wo pay wo ya papa emfa problem bia ma wo ye adwuma ni nyina wie chi no wo echese emfa problem bia mbra dia me pacho eno ani CK for sisi electricals na no pay and I don't pay CK for Susibra. And then no medi juma enti se wo no in fact wo so wo fie wo no wo pese wo de light decorate wo dem wo fie no wo no wo pe light pa original one in fact se wo bi ben wo fie no no ankasa be hu say yes wo ben fie no and one is CK for so electrical se na no pay yes ton chandeliers cable socket switches MCBS wo abu akwa wo ye wo abu akwa ya me pa cho ye ni akiri kura abu akwa wo ni tire menhia na wo kona wo ni tire menhia na abu akwa fitemu o menhia fitemu o chese wo ba woni be 1 kilometer bi wo be hu se ye fele gas bi o gas no left side pepepepe abrunsan kese bi wo ho je CK fosu ye signboard no bo ho kakraka enti se wutie me wo bob na ebo wo dem no me pa cho nyefe wan kasa wo pese wo kokrom na akoto bob foforo dabi me kokrom e ha wo se wo ko adum bra CK fosu electricals wo light bia wo pe bia fine na afa bo ho na light sa wo fan ni mu na esa ye bluetooth no ye sa wo bi CK fosu asa kwa solar panel dia ba entu pese ye sabe solar panel installation mawa ano pay for CK for suai wo no pese ye solar panel de ye doom light wo no solar no betima sa generate electricity e de ama wo fie wo anaso wo dwuma mu no CK for su wo ni nyina bi wakwa fa ni nyina bi de aba kama na no pay entu pese ye installation so mawa ye installation ni mawo and no pay for CK for 0546 669686 0546 669686
Mama Rabana multi-purpose from Nano Pay. Sa dance ye won your mapadi and one year Rabana multi-purpose. Rabana multi-purpose. Anope Branebeto cement, iron rods, plumbing materials, POP cement, roofing sheet, binding wires, keys, padlock, and Nedia Kika Hunina, cement, no, Maudi, Ubeto free, or now the Sidaya. In fact, in Fiebre, not done in your way. And then cement, fake one up, and would be seen down the Reno, who wants a 3 weeks, 4 months, 4 months, and on the dino crack. Me patronia and Yamma Rabana multi-purpose and your money. Yes, Sepazu, Doom Jajanshi, and your Sepazu, Doom Jajanshi, and you knew TMO contractor who walk with us as who pursue Sifia. Me patro and one Mamma Rabana multi-purpose. Why? Katakyie live worship. Enti yede radi nyankopon ase no sela samu akonya menhia o TikTok. Enti no ebra multi-purpose wo adansie hu ne omade wonim se mo ye POP no so yesa tonton POP hu ne omanyina POP cement ni bi ubenya bi wo mama rabra multi-purpose wo ye no ye POP ni ye ma wa enkrake ubonse nano akwa bi POP bi amikohu ni woni dem pa POP pan ela mi busa ne se na POP no why na be yema o se akwa bi onam se na akwa no ni o koto no he o se me kura de minim enam se wunim be ni mama urabna multi-purpose wo mana o meto no yema wo ho se pa se wodum jajanshi ya ne wo ye number ni 0243 602815 0243 602815 Joma Saving International School and now abofra no besua de no asua de ye no obeye panyini pa no ase suro Kristo dia me pacho ye kamfu Joma Saving International School na dia ma ona no pai ye tete mofra no wo Kristo sumu ya samo munim dia papa enebe Isis Junction e wo etise wutie me ankronkra wo ya ban adwuma in fact one kasa no adwuma na wo ye no emma wo mre emma wo ntimi hwe wo bana me pacho ye Joma Saving International School ene ye wo ene ye fra no pay nebehi Isis Junction udru Isis Junction na ufri afari na ekwa ye oni foso ufri nebehi so na eba so aye ubenkum so Katakyie live worship. school na ya to wala fa ho ye the gate ato yesa wo CCTV cameras atese etwa school ni hu nyina ehia enti we nyina atese wo abofra no de ne ba school na obesua ntete no so no obeje ntete no so no say safe baby school there is a classroom na TV bo say e mo friend sua de wo de bra Facebook na bra na be henkola no omo dress kama omo teachers no so dress kama me pacho me mane house e bia wo de wo abofra na ba yi kura no opon kura no obeda ba fie baby a wo bia baby a wo ti bia no ye school bus wo school bus air conditions a wo school bus air conditions are woman one Joma Saving International School into Bafra no wapono na ye did ya sad na si bus ni muni adi ni kofie kama pa enti nano pay Joma say fra why enti ya fam fra no free crash near do mako primary enti abofra no say o tie bia no fa wa bofra ne bra ne yemfa tie ye number ni 0245 081871 0245 081871 a Joma Saving International School. Master Latif Motors and Spare Parts. Master Latif Motors and Spare Parts. Pragia fona mutete me no pragia na watwi acha dodo kwana kwasesa no pragia no kotofofro ene yesi bajaj no new type biaba eno no ntise dada de na o ba reverse agise o twi se handbrake o zede no debi Master Latif akwa new type biaba enti wa mutie me pragia owners fona mo pesa mo sesa mo pragia mu no Master Latif abebie branch ne nka akomu janshi heya washing bay ni wo pe na be Master
Latif Motors and Spare Parts. Pragia pani. Your 2 times motor ni bi wo ho. Your TVS, your Bajaj. Yes ato Absonic Motors na mechira abobo ya no. Enti utie me na opese oto abobo ya woni ji abobo ya adwuma ho na opese utwibi. Woni ji Pragia adwuma ho na opese utwibi na no pay Master Latif Motors and Spare Parts. Odi oba Facebook ni YouTuber. Ubehu ni nyina abobo sa abobo ya justice come up oze muso. Abobo ya we betimi afa wo dem ni o manyina. Oh Jesus. Everade tiase. Efiase wanya mi sha wo TikTok. Oh Jesus. Justice dey ho. Justice me ba no kasa. Mo. Justice what? Me say me dem ne amade. Sa abobo ya ne nku. Na je say o ne wo yere ne nioma ni nyina wo yere na onye mo no me yo de nyanyi wo bia o nyanyi wo bia atifo me afi na me pebie afi na wo pebie afi na me po ba nti me na je say o fa application bra na application fa beto ne papa anim justice wo boa oh Jesus enti ne say wo Pragia wo Absonic Motors Pragia ho spare parts ni nyina bi Master Latif Motors and Spare Parts na no pe wo ba Facebook ni YouTube ba hu ni nyina bi wo ho Pragia ho na sini nyina me pacho me nkokrom se wo kwa akoto Pragia no na wo ba ya no mfo be gigi usika ma wo medu fie no aboka be 60,000 for 70,000 Master Latif isi David wa to bre no ha ni nyina no so fa scan kakra bi bra ne bra ne beje wo Pragia no na so mfa nko ye adwuma ne so mra mfa so ma ye number ni 05422 45865 05422 45865 Master Latif Motors and Spare Parts Kings Metal and Fabrication Works. Katakyie live washing. If you run for no muji misu ye anope me ba me uze Kingsley sheto kuromu Kingsley minim de na no ye wo ho Richmond wonim say na ye Kingsley birthday enti na no ye be wish Kingsley birthday pa ye firi ha ne ye ko ho ni akwa buza na say Kingsley na wo birthday no ukodi ni wo he ananse na wo twi mu nyina no ne ye wo so de na wo de da nyame ase so wo hwe wo so ama afe na kwa pro asaba beto na tache mada wo bodwe moje di nwo afusane na wo koso aso sondade no mankofo wo koso aso so gate ni ma efie urafo no afi wo mo peso mu ye boutique ananse mu ba money o mo peso mu bubo container di ye business no nyame ama afe na kwa pro ba beto Kingsley dia osu ogusu aso sondade no ogusu aso so containers no efie urafo no matom wo awie no mo simu dan na wie na chese mpoma no mu pe security doors no security windows dade de ni bi no dia fix woni nyina Kingsley se na no pe mu mra obeso so ne kama pa dia mama etuba Facebook abunze container bi Kingsley abobon sa container we Kingsley mi free ameba ho brande ubebubo bi ama me pa esanse na ye bebon pa ya dia ma na nyankopon so ama wode na ye kese no atere wa hie mo pa se de otere jabes ahie mu no wo shira jabes no awurade nyankopon shira ye bebon pa ya dia ma enti Kings Metal and Fabrication Works from na no pa anope wo pese obubo container wesi ufie wo pegate bi dia to ano wesi ufie na wie empoma no wo pese wo hye sliding doors na nso ansa na wo hye na wo se wo de dade bi si wo na no ebe ye security guard de ma wo se de be ya kronfo bi entimi mawuram Kingsley so ni nyina bi ono obetima so dade ama wo wi akuse kronfo no kura duru ho kura na obepa aba ontimi ntwa wo ontimi nyehwe Kings Metal and Fabrication atwema meme ya ne wo akaka mo dum fum farms no ufri memu na eba utere mfum farms ne kakra na utere police fo no mota gina me na o mota chichim wo kwamu wona wo ba wanim kakra be Kings Metal and Fabrication we say wo benkum so ufri nka weni ne be hinka komu ga krofrom achirechire woni nyina so na eba nso a watra share filling station na oba wonim kakra no a ubo se carpenter fo bi so hye wan kwana o mo hye Kingsley nje wo pe unifa so a and abo Kings Metal and Fabrication was and o pay your number ni 055-991-2862 055-991-2862 Miss Alice Namisha on TikTok.
ejapata so frɛ na no pay efie rafo na mutie me no peta so papa dia no the whole Ashanti region kosi the whole Ghana, the whole region of the Ghana, the whole region of the country of the Ghana no ejapata so no ye ni ekuta Twyford ye main distributor the man Twyford any Francia product ni nyina bi enti brane beji 40 by 40 rustic and polish 60 by 60 rustic and polish ye waters wo no person to waters and also bathroom no o person to ho ni nyina tas na ubenya bi ejapata ye wo shower set ye wo tap sink mirror basin with cabinet a basin with cabinet na so light na wo dware wi a wota wo na mu afo no na ze wo ya shem no wa plug na afi ya warm no na chese ama a chese humidify no kama pa unya baby ni unya ni wo baby a se ejapata obi buza se na ejapata se kura me dem wo no me pese me 2000 me hu omo he akakra mo dura for community hospital no ye wo dan kama brunsan mi na brunsan na se pe the whole Ashanti region of the Ghana of the country ye ni ekuta the big showroom ye kuta big showroom ye showroom no ba Facebook and say YouTube ube hune kama showroom na ho face the doctor Emmanuel Simon say japata so no enti wo babu se manager Gladys onu so she inside no ye order no ye o click oh Jesus enti brana beje hotas why and opay brana be totas na hudu ni nyine bi ubenya bi wo ho japata so no Reverend Benjamin Aidoo-Otoo say onu ni fie ho nyina ne taso oto nyina oto free japatas Reverend Ben no oko nebe here Church of Pentecost wa omo asori dem nyina tas ni nyina bi ubenya omo mu beto no japatas etu petas papa utia so enye foche na no akobi tas uwura mi wura ne dem tias na tas na de foche mezi ada hotas no di nkola yi ni bi ahye wana ozimi nwa da bi onam se na akoto no he brane betota as papa we japata as why ye wo aferi woni chien kawe na kona kakra modu aferi community hospital no and abe hu japata wo be kono na manager Gladys to kama pa eje mu nyina o Steve so no ton bathroom doors no any security doors ni nyina bi wo be kono mu nyina wa ase obehwe wo kama pa anope from 0245 967229 0245 967229 Rashada gada. Katakyie live worship. Radio ye. Anope Pastor Benjamin Aidoo-Otoo ofia. Nanza na so fumo wurem no justice wo hen yemfo so de ni wurem ye de so de ni ba be wurem sesie Rich mo bebonza nkunu ma Kristo bet mame nko papa ho mame dika nko chia papa nsansa ne abo wura wo so de ni mu no rich mo mie bebi mie nkunu ma Kristo na no pay Pastor Benjamin Aidoo-Otoo of the Church of Pentecost Nebehi District emigidi is a Pentecost as for many nyina no enano pay no nyina ye krado Katakyie live worship sanse baby aye den oh Jesus baba mo akwaba ye nia bachona bibia boko de Erade atom ne na somdwe ene nyina ewo ho na watwe asen abeto ye se Erade de emboni a chedi papa migidi ese asore boko nsore manzo obia ho ye papa ya radio yankopon adom ti bia ye kama papa ne so mama sisi ho ama ho aye fe pa wow bia mama wo bia papa ye nchia no okay ano pe ye chia so mama Esther me yere ne ma de yina na ne ji age wo na no pe no ase nani age obi ehwe dollars ama no na me gidi se na no sadia ye di nkan ne se Erade be hyeda hwie nhira odom ne asomdwe amanimpa
tie ka se nda no ye be hye da bompaye ankasa na me gidi se enomo no ama na koma yin na adwene mu na hu se obi bre ne sika obi ye na doye o de friend na di ne birthday na so de ka kai ne nsem bebre papa chese no mama birthday Richmond di kan fa mama fefa so mama wonderful mama no so for mama Esther Aidoo-Otoo ene Awurade Nyankopon de afe ba ko kan mfie ho na wodim ne de sa wo mu kra ye ani kasam ne ani gisem kra se ene so na ye 30 years mama ne papa wore ye oh Jesus omu di omu 30 years anniversary enu ti na papa wo be ne mama se ene one na be dress wo ene wo dress wo ya papa chese ne de chenda wonderful Richmond for mama to see the gan for mama to so ansa na 30 years na ba eti bra Facebook ni YouTube no so for mama Esther Aidoo-Otoo Katakyie live worship team ni nyina ye wish you a very 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 happy birthday Nyankopon hye no wonya okase pa onkoso ma adom ni nyansa na wode sumo no asafo Awurade na wode sumo no na ko an vessel Pastor Benjamin Aidoo-Otoo no nyansa ne na ahobrase ne abotre no onkoso antena hoda nyame onkoso enhyira wono mu asefo nyina amen said the ukozu wutie Katakyie live worship katakyiefm no Awurade Nyankopon mamu nyini muro 90.9 ubenyine 250 oh Jesus mama umpo 150 enukura duru okura na okura no upa abakura na Nyankopon okura no mema ni hu mobo o ma wontena se dan na hwe na kanso mu nyina oh Jesus so for mama Esther Aidoo-Otoo the Church of Pentecost Nebehi district yamin shop happy birthday Richmond next year the 30 years anniversary Pastor Benjamin Aidoo-Otoo onene ho kani mama Esther Aidoo-Otoo nene yo mo 30 years anniversary in fact awade na fomo papa onim se me baja sisi okonye mabaya bi no ni tribu hyehyɛ ni sa oh Jesus osu wonyim obi aso oboa Katakyie live worship Awurade ye ni tribu hyehyɛ ni sa onye ntwa woyie mpo papa Jesus nye ntwa woyie o esu ni tribu hyehyɛ no Batisa wa share the boss ankara kuma ntune yem na yenu amuna wo sponsor ye no wona wo hwe nkwara ye de meko Jomas for ebeboa no Jomas for ada Ruben Jesus ka wakuba to yem na ode tam no so pesa wo ware no a ma ye hu na bibia ye boko enti happy 13 years anniversary to Mr. and Mrs. Aidoo-Otoo, the Church of Pentecost Nebehi. Wonderful, mama no. Just as the free ebe kofi. Ye by the ni edi ka be kwa kodi ye be kwa kutu champagne ni edidi ye free ha eti na nwom no tiem. Mama wo fie no no nsori Nyankopon sanse ne no 30 years no esaye mama birthday enti ye free ha ye kofie. Mama wonye ready baby wo tie bia won cheche mayen oh Jesus Awurade tie ase Richmond be bonsenkuo no Katakyie live worship Awurade ye ni miensenkuni ye
Katakyie live worship. Ani agina wo anapɛ wo pobi a wani agina no a ɔbɛma wo kra amia ɛyɛ Yankopɔn na ɔno koto so na yɛni ɛda na ɔwie na ɔdwomtoni ne se wɔsorosoro abodo bra na bɛmmɛi me kra the manna that fall in the period of Israelites abodo a wotɔ ma Israel for no anapɛ wo bɛtɔ bio ama yɛn enti yɛne David bɛyɛ atwene na yɛbɔ wura David adwomto no wo akɔ Psalm 91 one of the popular texts say ya pese uma urade epenwo na ubo urade mpaye ya de bɔ mpaye Psalm 91 Jesus na no pay sa Psalm no David etroe wa bra wo hu urade adoye no hu sadia wo Yankopɔn si pen nipa na ɔde ne ho to no so hwɛ David o ya tamfo bebre na se ene ne hene ɔno na bɛyɛ ne tamfo na bebi obewura bia na urade adi n'akyi na urade obebi obefa bia na urade aboa no enti wo hwɛ Psalm 91 na de di kai pa no wo se de wote wo soro na hinta bia no ɔtena Onyankopɔn twidiampɔn ɛnana se hwɛ emieno no se Awurade mase Awurade se wonni me dwankɔ bia ma banka se me Nyankopɔn a me de me ho mato no so anopai why ni wo dwankɔ bia why na wo de wo ho mato no so why na se wo de ayeye ma no so de Jesus ama ya sɔre Awurade no anopai ɔno kuto so na ye ne da wɔne no kita wo soro abodo wa ɔde ba men yakra beloved me pese wo share Awurade anim yam se sabre ya le katoli masaka ya nadaba ni maso kaba ya ndebe ya nadaba e maso ta ya ndebe maso ta ya nadaba e kaba la mosi ya nadaba ya dawa sio ye gwan kwabia ya dawa sio ya kwabia ya dawa sio ye gwan kwabia ye hitabia ne ye hitabia ne o ye hitabia no baba seta ya nadaba e kaba no si ya nadaba we have come to your shelter we have come to your shelter we have come to your shelter we know there is safety we know there is safety baba suta ya nadaba baba ya baba we have entered into your canopy we have entered into your shoulder we have entered into your room we have entered into your chambers we have entered into your room everybody around with him around with him and I say hey kabano siya nadaba kimi yako kimi waha wahini waha
Ampara woni ye Yankopon na woni yenwina se ene ye betena anopa so bi wuro Yankopon ntabadan ase a eho enwini wo ho eho ye from eho ye dwankobia obeto pro so wo ho the chamber of God is so much grateful Ewurade ntabadan na se no wo se wo ye odwane se otumfo nwina se no so bi tawo so na wo dwane wo ahoyira na ahodwan kan so a na wo dwane be sere ni nwina se a we are safe, brother. We are safe. It is said the akoko batai akroma bana akoko mani nyina no makote omo maami ataba na se no ese akroma ni ba wontimi machi wo esense ni mani nyina ye safe say we are safe dan say bi ko ba bi na me fa wona awie na bopa awie boy no mo no awie no sia na me ndam gwenso me wusan years me ti pa me wonim ni ame ye me wusa bank dan bi si wo fefefe ana me ko wura sa bank dan no mu na me wura bank dan me wusa air conditions e wo dem ho no amma ma ho dwan nyina bank ni mu air conditioner ewia bossa na wura bank ho no tese me se da ko wura bank ho abra me nya transaction bia na bank no tese sadia e ma hwiri bi to me so no eno na ma me ho se so bi dwane ko hye osonsono hene na hitabia o to osonsono ne nwina ase sa na David ho no o hu se ho de e ho ye nwi ye tie ne to so miensa no o si ampara ono na wo ba giyen e wo ofirisu fidie mu na wayenye se watiye enti ofirisu fidie mu no udwane Ewurade ntinde ase a wajire mu ana pay ya boda next pay akase so bibi wa hudwane mu ne ahohie mu a ondwane bra soro hintabia ehwo no bagire ofirisu fidie mu na efidie no behwan o se dia ordinary takrak bono ordinary chamna bajo na ordinary tabai no abo ho bai a ohoni oboni biara ento arope ya gba Ewurade mpaye se obi so bi ta obi so a ahodwane bi edi wachia oyare bi edi wachia bimbo bi edi wachia arope so hintabia no ebajo kabada so na dafa iyana be si na da bada kabada bado si na da bada iyabado si na da bado kabada bado si na da bada iyana na bada Masuka mayanderebe ye masoka yandarabada yakabade masenderebe ye masoka ye manabaro shandere yandarabada yakabade masenderebe yandarabada ye maswanda yandarabada obiya wale itano suwa ya musuwa bine tie ya wale mi pembera no ana pe Ewurade ba yede honza jare ode ne tabane ba je o ode ne tabane ba kata o so ana pe bimbo bi ema o so e kabado si ana daba e maso ta ya daba daba le kabada daba e maso na katole masata ya daba e kabada daba le kabada daba le kababa ya daba le maso ta yende le daba le katole masata ya daba e andolo bosi ya daba le kababa ya daba le maso na bade wonim se yawo yatihei yawo bimbo bia etu anajo ana yawo bema etire tu ne yekete ade ba wo ana se ya bompa ya ba ko yenu ba ko amene ne ba ha yua na meka ho asem ya bompa ya yenu ya tese ye twe ya mo ya bompa ya wo yere na tese a snails of the devil and answer ne bra na Ewurade afra no ko na nim nyamu anko betumi atena ase ache
nti ye wo bema e ba anadwo ya wo dwuno ho ya wo ntia se kada nipa wu anadwo no ye wo bema etwa ba anadwo ene sayade a edi nipa edi ehia wa anadwo bara no pay your person ka kira o se so wo beba urade mpa we make wo request Jesus say urade ne otel so hinta bia no what wo nwina se enti me nsuo bema e ba wia ene anadwo bimbo biara ano pay your urade mpa ye bimbo biara anadwo bema wia bo ma bia ewa Yesu Kristo demo begin to cast it out in the mighty name of Jesus rabaswana dadabaha wetu anadwo anadwo bimbo bema tuawia bema tuawia snares of the day the troubles of the wicked in the night anajua watano ni embe odibao swa oh Yesu demo we take it away in the mighty name of Jesus and obey your power empire ya wabani China kabadabarusi yanadaba masata yanadaba Thou shalt not be afraid. Thou shalt not be afraid. The terrors of the night. 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 I drive afraid. The terrors of the night. The terrors of the night. For yes, hey, Masuka Bayanaba. Hey, Kabado Satayanaba. Hey, Masatayanaba. And I pray the sign and it will show power. The sign it will show and show me through our yes to and I pray the sun gun it and will show it. 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 Hey, Kabadosa, Yabadosa, Yanadaba, hey, Makabadosa, Yanadaba. Maseka madosi ya nadaba. Masata ya nadaba. Masata ya nadaba. Baba ya gadaba. Yadia be yepete. Masuka tada. Eya yadia. Anaju yadia. Eya yadia. Our yes to demo. 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 Any striking force. Any striking force. Any striking force. Any striking force. That come by day. That come by night. That come by day. That come by night. Any striking force. Striking disturbances. In the mighty name of Jesus. Would you say? Who said? Otubia obi ewiakete na aye bia betono a otene ho a enje na jebia be bofa no a aye disaster ene yare bia tumi atiegu no so onipa okono ma bibia ya no na bibia tiegu no so anopa yi be matu anadwo insayade e be wiakete ne sunsumu yade wo Yesu Kristo demo so be bawura sunsuno hintabia na watena ne nwina se a anopa wo ba sie urade se wona wo ba jeme nkwa wo Jesus Christ Nazareth demo no anopa wo David demo no na samuo ya wokai empie wa bangwa ase empie wo dwuma mu empie wo fie ewo Yesu demo
ɛwɔ yesu demo ɛwɔ yesu demo any distraction erade twemo ni demo erade twemo ni demo erade twemo ni demo erade twemo ni demo enyare domo ansayade wo sunsumo ana yadia esayade wo wiekate ni asayade wo wiekate mo yade wo yesu demo le kabadosi yanadaba yanorobosi yanerebe la katori maswana daba yanadabadosi yanadaba le kabadabadosi yanadaba mastaya dadabado fauda sanuto yesu shiraye nada And so they say, though thousands may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only your eyes you shall look and see the wicked. Opidua to tow nimfa na wodi arenkawo weni wankwa na wodi behwe abonyefo na wanhunu abonyefo akatia rekaba yandolo boso tayandaba no peni pa bonifo piera oba betwa ye na no peni kabadabadaba ye pompa ye se boni yandaba do yabadaba suandaba biya abonifo hopa anape wo honti obodu to obrenkom na obodu to wonsani vaso wore mme wonchai so bia ya sa wo ya ben wa so oya toa so yeti wa wo Jesus Christ na vura tedemo re katole maswanda daba ya na la daba do so ya na ba do Yabato amania yabato musobi yabato o Yesu demo erindru wonchai obadeto obenkum atoto nimfa esanse yene David wa na okase no na David ade ba ko a na atono no se na atamfo na ba no pa na atamfo no gina ne nimfa na atamfo no penache no na so Bible yati asese ode ne ho wura bebia na Awurade aye ntabadai ode adanse ntentan ababa kata edan na no ase David kwanfa ha ba ya mfiedu
Womuti no anaso antono da. Anope opidu obedu to nimfa. Obedu to obenku obebe ho pa. Na so se obebe ho de entume enka wo da. Anope wani guto na odi be ho abonefo aketua. Na wa hye Awurade anum yam. Ye nelelele be so ta yanda daba. Ya la 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 la. Yes. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall every plague come near you, the dwelling place. My God, my God. And now, sir. One for so young couple. My God. Now I radio you go and come BMT. Now what in a year was so in it BMT. Jesus Christ. Share. It was swimming now. Money be and Cobell. Money be a ring. My God. Share. What pretumba to tow in time. Now Warren Bellwater. Hey, Anope. So I feel radio you go and come BMT. I had on a Yamadaka Krawaha. So what fat. Say what fair, say what fa, say what fair, because you have chosen to enter into the lost chamber. Ya ya kwala anu ya na ya mama ya boni no person boy ya na wo so na watam aba oye so bedwa na ogiri ho na odoje bo se papa bi ba na wa kwhye nachi akwhye papa nachi wo hwe se dia papa no so a na se dia papa no na papa no se mama ya ya de na ya de se wonnim no papa no wonnim no oye wo busuani na so ya bo no wo ko tare nachi a wo de ho ina ato no so yesu no gwa nkobia no sa na te Awurade gwa nkobia no obi bi ntumi wura ho if you enter there it is a place called a place of refuge. When you are rahope, that was him. Can now grow you ho. Ya grow in a trust circle. Na ya mama fra. Ya ye obisa sabon sam. Na ya si yin na gane usi mu dia. O hoto. So when simu na echiwa. Ne echiwa. Ane de na je sabon sam sakao. Enti wu gane a udi nteta sa wu kosima wusi osme. I've entered into the dwelling place. The secret place of God. The secret place of God. A protective place. And pray Awurade ma ho bai. And pray Awurade ma ho bai ya. Rakaba ya ndada basota ya ndada ba. Some people have not chosen the Lord to be their hiding place. Ebi ni wo ho a wonyam fa Awurade se e ho no medwane akọ. Wo dwane fo ba bi foforo. Ana pay o fa ba bi foforo. Me me bi o pese wo dwane fo. Sade ye nwe ya advert o keka stores ahodo wo dwane ko wa ho beton.
anɔpɛ minim baabi a wopɛ sɛ wodwane fa wɔ kristo so mu no wɔ abrabɔ yi mu no wɔ ahokyerɛ yi mu no wɔ so yi mu no anɔpɛ yi anɔpɛ Awurade bɛtumi akasa ama wo anɔpɛ Awurade bɛkasa ama wo anɔpɛ Awurade kasa ama wo enti sɛ nam saa kwan yi so na womfa Awurade sɛ owura ne wagye nkwa a mɛpɛ sɛ anɔpɛ yi baabi a wowo a wote yɛnka wɔ Katakyie live worship so na anɔpɛ wopɛ sɛ wobɔwura ɔsorosoro no hintabea na woma hɔ ne yɛ wo gankɔbea na womfa ne sɛ Awurade wone me tam ne me kotaboa wontam na mede me ho ahyɛ na wo Awurade wo na wobɛgye me no anɔpɛ yi yɛpɛ sɛ wowɔ bia woyɛ raise up your right hands if you can raise the two hands for where people will see that there is something going on wowɔ nkɔfoɔ hu sɛ anɔpɛ yi wowura baabi a wobɛka saa nkwagye nsɛm yɛ de m'akyi wode wakoma gyidi a na wode wano apɛ mu aka na Awurade atem anɔpɛ yi ka sɛ Awurade megye di sɛ woyɛ Nyankopɔn ba na mebɔne nti na wobaeɛ na mebimbuo nti wobɛwu gye me nkwa na wosɔre maa me anɔpɛ yi mefa wo sɛ mewura na mekra gye nkwa mene wo bɛnante me nkwa nda nyinaa Awurade boa me anɔpɛ yi yɛbɔ mpa yɛgu so abayandadaba masoandelelelebosiandadadaba Awurade nje wo na wagani akyere nkwa nkɔ bia nti woyɛ asomdwe mbra wo so amen nkwa mbra wo so amen yɛ die mbra wo so amen anɔpɛ atum bi bɛpie ama wo san sɛ wo no wo ho no ada no me de nwom bi ba sɛ me ba me nim ne yɛbɛto nwom ne sɛ atum bi pie ama wo adum bi pie ama me pentecost nwom foforo aba enti sɛ wotumi afa no wagye na didi a ɛne nante hohom mu ɛne tumi ne mu ha na sɛ wo nante wo hohom ne tumi ne mu a ɛbɛfa ma wo enti anɔpɛ adum bi pie ama wo adum bi ebusu ama wo ebusu ama me so saa adum na ebusu ama me no ebusu ama wo so na wo de nante wo hohom no ne tumi mu nante wo hohom no ne tumi mu na Awurade bɛyɛ wo ho adwuma jase anyum no afa adum bi ebusu ama me ebusu ama wo adum na ebusu ama me o na ebusu ama wo nante wo hohom no tumi mu nante wo no tumi mu nante tumi mu nante Jesus adum ebusu ama me
papa sinti bra Facebook ne be we yesesi Richmond ye ni ye mama Swamami Ebu swamamu
Jumana Buswama, Anopaya Wofana Buswama, Anopaya Kontuna Buswama, Anopaya Okekana Buswama, Anopaya so Bibe Nantua, my God. Oh Jesus. My God. Oh Jesus. My God. My God. Jesus. Jesus. Yesu Kristo ni Mungu ana nepenye oh Kristo ni Mungu. My God. Kaime Yehowa wani muna ahodi yinawo ayarafa wada wakata mpaso. Kaime Yehowa wani muna ayarasa na wajere konwa yi na wo hwehwe so bi bewura de toba dada se na wo bi sare ne wo hwehwe no awurade ede baba wo ana pai na nimu no na ne pai na wo na nimu no ana nkwan na wo bi ne ba fo a wo tie yan ana pai ye awurade mpaye se wo tin kon kwadia on fa ne satan to so o ma na batan sanka wo na o ma na do ba chance wo ma wo David say awurade so hintabia na mewura ehona makwa she ewrade na mafuka ne se woni me wrade ne me yene ya me ne wote da ewrade wo fie na sodwe ne nkwa wo fie na bambo wo apedu bedu to me benku na wode to woni mfa ebi bo ne bemma tu awie ne na dukete atumi nyame ewrade me de bani ne be hu otamfo ani abobodefo ani asefo ne me hu awie
ma wo nhyira mbra wo maswe wo etie wo bi yare around the sabre on the center radio sia otumfo yankopon wo mabro kon so in the mighty name of Jesus. Rakabadusi yanda daba yanda de berebo yanda de berekateri masata yanda daba rabaderi yanda daba pikabadusi yanda bebe imasata yanda daba adopei wudu obi se de to awurade anim a panya wo se wosoro ne yefo mpaye mawo na aso de se betu ato akoma proso ewura yakopon yade nyina so tumfo wo yade awoto so yade woni bantre bo yakopon anopa yesre yedie mpani asundua de mawo ma wona de wo hoto so na dwade ebo watamano awurade ni wo nwomada sense oni oba wo nkyai no worento no ntwene ni oba wo nkyai no odi ubanya ubabuano awurade ubabuano sense David say awurade wo nkyai de ahana asumdua wo anopa wo nwina se ene yebehye awurade choma na wo manye nhyira wani mu na ne peyi na wo radio justice patro so Wakamina wanimna ipagina wa kame wakami kameda yo wakami mo kame wanu wi wanani wanimna ipagina kame yo wakami kameda yo wani mo kame odumai wanani wanimna ipagina wa kame yo wakamina wanimuna ipagina wo kame yo wakamina wanimuna ipagina wo kame yo wakamina kameda yo wakanimho kami odumai wanani wanimna nipagina wo kami yo wakamina anope wanimuna nipagina wo kami yo wakamina wanimuna nipagina wo kami yo wakamina wanimna nipagina wo kami yo wakami kameda yo wawadimwo kami wai wanani wanimuna ipagina wo kami yo wakami wanimuna ipagina wo kami yo wakami Imi phone lines. Papa see me phone lines no na number ni 0549 687 100 0549 687 100. Richmond me a keyboard no 0549 Friend Ebra so say we fa call ba ko pe. Ye fa call ba ko pe.
enne eye sofo maame Esther Aidoo-Otoo ne birthday. Enti baby mama wo bia na ye wish a very happy birthday. Nyankopon onhira no no onye ne kese. Okay, mame nkọ ahoma no so. Shh. Hello. Memo ewie. Ya eja ye wo so. Yo, metia woni obusuafo nyina. Obia. Na ewie die. But media ne brother Dominic Owusu Ansa. Church of Pentecost. The Nebihi district. Ewie program mo yi dia mama awosen agumi. Na woni obedwafo a modi sa tumedi ho. Dia sansa miame sofo Benjamin Aidoo-Otoo. Metia obibia wonia ewie maye. Na anyum na moto na chiri dia fact na mieni awosen gumi. Wanim na ne panyina wo. Fact na mieni Awurade nhyem nkam ho na agya dumedi mu di nyina no. Amen. Brepem no. Na kopompe jana sa omuso. Amen. Me sa mamia me sofu mami Esther, happy birthday. Ne ewie. Me chia ubia. Na mi show pa. Na mi show na also onyo kese pa so also utimi freye. Also betimi afre no aba so. Okay, 0549687100. Hello. Network na se wajina so asa pick wajina so sa unsu betimi na wafre na wabaso 0549687100 0549687100 and Pastor Benjamin Aidoo-Otoo ofia ha unso so de na o de so enne mama birthday inti yedi mama birthday say di papa ne mama 13 years anniversary. Wonderful. Jumedi no so say wani ji hu na da ne de nyina opese obo ye ya mobile money ni 0549687100 mobile money no so bit me support you man ko ha man so hello. Hallelujah. Me ba jo din ba bia free. Hey, Elder Mishakwaku Menu, the power elder, the prayer warrior Elder Mishakwaku Menu. Elder me ma kwa ba yinti o. Amen. Fire. Katakyie live worship. Awurade ayeniye. Aidoo-Otoo. Amen. Mr. Justice. General Manager, Unyameba. Eric Namikra nepa wo program tesa Monday amari na milimta nyame bie kwa next week yes November. Mati. Ene papa ne mama edu omo 13 years anniversary. Ene so say mama of mama Esther Aidoo-Otoo ni birthday Church of Pentecost ne be hin district. But Eda bompa ye mama me. Shira ne ye mama birthday shira no mama. Oh Jesus. It is of mommy, you're going to as she is celebrating her birthday today. The Lord Almighty God will bless him beyond imagination. Amen. The Lord will expand her territory and give her great rest. Amen. And she can stand upon now. Amen. Okay, that's it. Okay. Oh. And you made a yako.
Ibia be fine pa. You don't focus in Messiah Mawamo. Enti no 13 years anniversary ni koso. Pastor Benjamin Aidoo-Otoo, Mr. and Mrs. Aidoo-Otoo. Omudi omo 30 years anniversary. Ye free ha ye kudi ye di ansa na ebia kwesi ada no mo party no mo beto no. Ebia ye ntimi ma. Di ye free ha Minister Justice ne me ba Richmond. Ye nyina ye ne so fu kofie. Oh Jesus. Enti mama, me sure say no justice the we o si tie mu no. Na wo say wani mu ho ne pani na wo no. Oh Jesus. Mama ye be vie. Happy birthday going out to you, so for Mama, Mrs. Mr. Aidoo-Otoo. Nyami shop and also say your birthday. Must dimi anniversary. Nyami shamopa the Church of Pentecost ne ben yasa for many na. Nyami shamopa sa dani den na mo bo papa na mama echi dom no mo so die nyami dwuma ni ye na de nyankopon de hye o mo nsa no so no omo kosoa na omo ye Richmond whenever Mami wish birthday what it Kings Metal and Fabrication was me Kingsley ono na da so no wa Shan African way kama pa into ba Facebook abehu CEO of Kings Metal and Fabrication West and me nwa na anka so di ni birthday and then it says justice ye free mama ho ne e ko Kingsley ho and the birthday ni e bedi sa ye wi ani e sa kwa aferi community canteen mama do mu nyina wo ho. Oh Jesus. And then no chese me man wo mo be me papa. Eti Kingsley nyankopon hia no onyo kese pa. We pray for long life, prosperity, greatness, expansion in every area and angle of your life. As the sun appeared from the eastern corridor of this universe, so shall your star shine from the eastern corridors. In the name of Jesus, may bompire to abaraboso say awurade nyankopon betere wa ahyemu no wa ye wo kese no obiebie pona kese de ama receive that blessing in the name of Jesus. Osusu nyankopon ma wapomuden ma wo menyini nye panyimpa o na kanzo mu nyina so mehwew no mu follow footstep osusu nyankopon nyo kese pa ntiminwa Kingsley nyame enhyira wo pa Katakyie live worship team ni nyina ne katakyiefm you wish you a very 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 happy birthday Kingsley Kings Metal and Fabrication Works. Mo be careful what mo nso akire ho Richmond mo nso akire ho mo nso ho kwatina se edi papa ye so dwumadi ni so me so dwumadi ni so in fact eneno Papa ye so dwumadi ni so say we last week in nchia bi wo ha very important Katakyie live worship. Awurade ayemiye. Amen. Da said ne papa na wo be ya mama siesie wo hi ene papa dware wie ya mama se da bi ene me na me ba be siesie wo ho papa na nezo the what ne na so na jese wo ti no nunum na jese oh Jesus and then no jese in fact another so mama Esther baby will be anya minsha no nyo kese pa in fact and no wa papa feel say wa worry oba
nyame nhyira pa so dwumadi no so Pastor Benjamin Aidoo-Otoo say woni asori bia kona apesa oba na one ye be soma ye Church of Pentecost Nebehi District wonsu betimi aba na one ye ba bobom asom papa no number papa fa number ni tudwama ye 024 okay 024 64 79 Katakyie live worship. Awurade ayemye. 64 79 238. Pastor Benjamin Aidoo-Otoo. Me can say the celebration 13 years man no 13 years celebrant. The 13 years celebrant number no Pastor Benjamin Aidoo-Otoo. So bet me support here why Jumana yedi no in fact one support here and Petro and Kaya ho yendimi movie number near 0549 687 100 0549 687 100. Once we bet me the Kakrebia, we bet me the Ababia, for mobile money, so now yes, you begin us to Danny, then you be going to join him, and as you be have beer, say a bay or sorry beer, and also any panels, so you because we are bumpire the amount. Said a bay or Duman come and coupons so Ebema or Jumana or Yen so I am Koso, and now I come as so de Bian so I was no a Radibenam yen so amana abem now so why then when you are dancing, and ticket to a BN 0549 687 100 na onso so de seed offering ede aba na nso de aboa nyankopon adwuma nyame nhyɛ obi ano onye obi akese yeso dwumadi ne so de ne yede nkia kese pa ekoma ejapatas when your house no power ne de open ne papa quality one na sanse ye the main distributor de ma Twyford ne Francia products ni nyina no ye ma quality towers ankasa ye wo aferi akakra mo adu aferi community hospital no na ye ben pa enti ne Japata house ye den chia kese pa mo Octave Music and Clerical Shop and they no call the Church of Pentecost Nebehi District na omo instruments ni nyina omo free Octave Music and Clerical Shop so upe combo na ato o ye sofo na upe drums na ato upe keyboard upe drive rack upe you can say power amp upe sticks drum sticks just be for instruments who be a upe ne de me patcho ntwa wani nkokrum ben kwa ha wo mfaka nkokrum ye wo FM mics ye wo cordless mic ye wo cord mics ni nyina bi ye wo keyboard ye wo guitar ye wo trumpet just instruments woni o ma de me patcho ensan octave hu nkoto ne o ma bia ebua kwa SDA junction aka mo odu ebua kwa market no and abehu Octave Music and Clerical Shop na no pay Octave so ma discount wo mu instruments ni nyina ho and half is so say bia wo sika no kra enso a ye wo payment plans ni payment terms and conditions so a ye betimi dia ma kama pa say de be ya won so be instruments no so a enkakran no won so betimi atwa awie na afenso wo nya wo instruments ni nyina enti no na no pay for Octave for 0265 123 523 0265 123 523 Octave Music and Clerical Shop. Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service Union. Trying short name from Agasco and Ebrabe Susu Savings or current savings or current account Susu account. Nina Obana ni Dijuma. Now upe loan Susu Yabesa ma loan kama pa now so what me I Eddie Yewa Juma and Ubedu on not as a Sofo Justice House of Love Assemblies of God on a creative account and a kama pa the amount. Yawa ferry station what into usika na wo de ye adwuma no wo ye adwuma wi a wo mfa so na benya me patcho mfa nkɔhye dem na wo hwe ada ku mfiri adwuma mu nkoduru vie no na nkura na fa enti fa na fa bra fa beto Agasco ho Susu savings current account Susu account business account ni nya ye bi wo ho aferi station woni ho wo je duru aferi station ho na me patcho unhu ye office na wa frɛ ye number no 0200171450 0200171450 Mama Vicky Boutique nso so nyame nhia opa na onye okese
Big Joe phones and accessories so nyame nham no nyam kase ene no perform so papa so dia in fact na just no any Big Joe phones and accessories enti ebua kwa total filling station won ye wo ebua kwa total filling station won ye wo enti ene wife on etete wa wife on man kasa mehwa wife on ankasa no man kasa na ma ahwe wife on na demo yusu na enye papa wo na me kamfanto amala na me kamfanto awala timfantao emfantao a Big Joe phones and accessories iPhone how iPhone battery nya papa brane ma original iPhone battery why and no obi use iPhone bia na mana ne charger she ni motom na na power bank sa anyo mani nyame pa one per iPhone papa one per iPhone na you can say battery papa bra Big Joe ho your accessories ni nyina bi every Samsung, Itel, Oppo, Tecno, Infinix just phones na wodo ni nyina tablet no nya papa eni abo per charger mouthpiece papa per charging system no charge phone no crane charge phone ko ba bia mo nkose no me ba chaw fabra Big Joe phones and accessories wo na no pay ebu akwa total filling station ho na ye wo for Big Joe no pay 0245794556 0245794556 Nyaminjo obia no nyobia kese CK for electricals mama Rabna boutique Euradia yebi cosmetics original mama cosmetics the original prophet wife mama original Euradia yebi cosmetics ye chiamo pa nyaminja mu nyina me so jumadi enu so na DJ Atinka so ababa fane edwa Katakyie live worship Euradia yemie Nyame adoma echina nso ye wo ha se dem di kan wo betimi an support ye why kitu bi ensa 0549687100 mobile money now so was so seed offering wo the seed offering ne ba me pa chow so wo the seed offering ne ba wi a de wo be ya ne se wo di wudin number na sa wo WhatsApp into wo the seed offering ne ba na wo di wudin ene wo prayer topic the opese nyankopon ye den enam ye so ye den e de ma wo no na wo de afa WhatsApp na wo de ama me obetimi send voice no de ama me na waka sika na wo send ye no na yeso ye de agina so anytime bia ye beko yinkotojo ani bebo mpa ye beba radio iso so ye be ye osode ye ne bebo mpa ye ni bia no ye de wo be wura nyankopon tumi ni na hoodi mu na nsenkyere ne adanse ye so aye wadwiane nso obetimi de wo seed offering about 0549687100 nyame nshiro bia no onye obi akese ye from Nana Danquah senior Richmond ye kono unim se ene ye juada na ene ye juada no the Apostles Continuation Church Twase branch no ya Prophet Roxy no Poku eda no no the worship deliverance and prophetic conference no ene na ebaso na program ni ti ayeda so ye Awurade beye amana ye nwanwa adi bi wo ha wo ni mi se nyankopon obeyo ye wanioma bi wa nyame aye but oya no wasa amana aye ade na sa ye nwanwa because one expect one susuda eti the Apostles Continuation Church Twase branch ye wo Katabu school bu ha enne na dwumadie ni hihye so kokokokokoko me ankasa me ba ho me ba Richmond baby minister justice mu nyina baby enti no hia ye wo ho ne mompai ni aka rosusu nyankopon tirimu ponso so ede a kyerewo eye ne 27 to 31st July and a program ne hihye so and then about 5:30 because me ankasa medru 5 o'clock na magina sorry kwan na no obi a obeba be wura mu bia nyankopon be nam so am ya bless once na we wura inside enti wumpie mfiri sorry de mu ho no na Awurade ayeden aye ho nsenjire ne enne tuema kosi efiada but efiada no ne kwasiada no ena osode ye kese ne pa ayeden ekoso enti program me menyu hu mfrim ba bia wutie mi firi biara brane ye mompa ye wate
brane mompaye na ye usher you into the month of August. Ye mfa wura the month of August mu na Awurade Nyankopon sesa situation no na Awurade Nyankopon change your story no. Let God change your position. And so if you are listening to me and you want God to change your position and you want God to bless you abundantly, you want God to give you a testimony that is going to surprise you. Men am come as is going to surprise you. Let us say be shock you, na sa surprise you. And then your friend is shock prize. Hallelujah. God is going to surprise someone. And the new free jumadi mu. And about 5:30 enemy nhyia wo ho prophet rocks in opokuso wo ho and nyankopon be nyame na ne maso ayede ayenema 5:30 ni asase 8:30 pepe ni apon and ne juade Tuesday yesa wo Wednesday yesa wo Thursday so yesa wo Friday ampaye beja makada and I know watch night no say the obey bibia nhyira wo me ba Richmond no bompa esa wo gina ho no oda ho na wonkonko no hwe na sum. So can come on and go to Christo. Oh Jesus. It in you free jumadi mukra. Yensha or name you made the apostles continuation chapter and carry twase katabus kumo. Some lady my source ama DJ Atinka. Ababonyum amwenya Atinka wo Christo mu. Unyese ubenya Atinka na Atinka boni na abenya betu unya Christo mu Atinka. So wabekoswa sorry Christo no asum Christo no didi na namo so. No aye de Christo pe. Nyame nshi obi anu obi akese. Me bompa ye ma wo se nshi wo ye na nshi wo bere ye. Wakwana senyina mu. Wadi yo nyina mu wo fiban. We different wo fibemu. We did mu wunsuo mu me di no yesu mo jemu ososo Nyankopon fa bambo kese nto no maso na wochi mu madansidie enhye wafunu mu ma every me na nadan kwesinia